Kashiti kabalai uyones. Utau temen basan hau gayos uba iet yoba nga iet hakabashisha. Ko heba iet ngadawai bahaki ki baro men roy bat men kia akran. Kat kumbaga roy ka men sim jome. Namar ngalak kemen shibun habaki parabanget kilawan bat kiria plaba bha syapang kata kajing shisha jome. Kat kumba me yad hakajing shisha. Ngamdon kajing kemen bakam kraw ya kaniken. Magan yo sngew baki hun heb jonga kidayad hakajing shisha. Ko heba iet mele banget ya ke eru ba mele syakita ki parabanget bat syakita ki no way. Kibala plaba bha syapang kata kajing iet jome hakmat kabalang. Bat menle bha haba mele onenti yaki hakarukom kaba daybiang ya ublay. Namarna kabenta kata ka kerteng kilalet mino. Kim da pediang ru na ki gentle. Namar kata ka day yang iban pediang skobha yaki bakat kita. Bangin yo long ki ya trailem bat kata kajing shisha. Ngalatho syakabalang helai utau diotrofis uba iet le san halor jongki pediang skobha yangi. Namar kani ladangan yo wan ngan penken mau biang yaki ta kajing le jo yaki ba uyai le ba udah syat kren belap-belap persya ingi dikikitin basniyo. Te haba sngohun dagini pediang skobhahi yaki tagi parabanget. Bat yaki tagi berakwa adong. Baru shop no yaki penban nakabalang. Ko haba iet to mewat perthuk bud ya kata kabasniyo. Henry ya kata kababha. Utaw bale kababha ulong no ublay. Henry utaw bale ya kabasniyo shimlay ya ublay. Yau Demetrius la plaba bha daki priu baro bat da kajong kajing shishahi ngihiru ngia plaba bha bat metip bakata kajing pla jongi kalong kaba shisha ngadon shibun ki iru ban tho shame henringam don da kasya bat ukulom ban tho hame henringa kermen ban yo yame shen bat nginya kren markmat tolong kajing suk hame kilok ya khublay yame to ai khublay ya kilok uway po uway.